wangin nge mi paten weight an loss zunga an ri na an pai niam zung la ya me chia ten kan weight kan loss ve hlei theilo kan ri na atlak niam ve hlei theilo ti khawo in kan topic tur chu ani a hun rei tak nu a karon lang le theya in lo dam tlan ka be se ya kan re wanga ke ma ka boy ve wang te le amasa ka soitak ang khanin ka youtube pa khanin engem monetization and on in tran che a document ka submit so ala kha wang khan ka account in hold a kha khan in min tin hwal ve a zep lo a chuan ba ka room te kan son ve boka khanga wang khanin karon lang hlei theilawa karil ruwa chuanin omrenga amai ro chu to na chuanin youtube lama tang po in response ka dong to a ka request te an review to a chuanin link tharmin ron pe tur ro kha chuanin hunalan ngai ve de udona thakhat ve lai te huna ngai ve thina min la ron peri lawa min pe khuna engkima felle tora ngai la amai ro chu chumi ma po chuanin bulkan lo tran thale thei thowa thei top kan lo chu anga ka video te min lo clear sakle zel turin karon ngen cheuni chuang karon soitak angkhan vo ina kan topic tura chu mi paten weight and loss zunga an result an mu chak la ya me chia ten result kan mu ve thelo na chana kha atoi zongin le hria thiam ol samdan zongin vo ina chuanin ron soi kha kan tum don ani a engeni weight loss chungchanga har satna ilo nein iriru alo ha ve thinem mo chutiang te ilo nei ani chuanin vo ina ka video hi imamo tak tur hria thiam thei tur pui thei tur che ani ti kha kan soi masadu ani chu chuanin amasa a chuanin nipale mechia kandang lamna a hi soi masak kadua hei chumi ma chuan video ka siam don reng hianin Instagram ate Facebook ate po reels tur lek minute ni khat lek reels tur po ni ma sengin kaziak chuak thina mo hei tuna po kama kazia sa hi karon tharani hi English in kazia ka amero chumi zo tongin karon soyanga chuwang chuanin he enga tinge ka zia du kher ka ti chuanin tia karon thut topa ka soi top hi chuanin ka soi du te kalo soi mai pal thina chuwang chon ti hianin ron zia kela han en zeu mai te po omlo deuh theyang a ka tia hriat dan ol samsi a toy box si a ron soi kha ka du box ya chuwang chuan min lo hre thiam don nia noi lam kan lo bi deuh zeu ani po in ke ma zia savek thoka ani engeni ha takin rim takin kan thoka mo chuti chungpo chuanin mi paten an weight and loss zung lai khanin me chiaten kan taksa danglam na change kha kan hu ve hlei thei si lawa achang chuanin kan ri na apung zok ni tekpo khanin kan hre thin ani kami akhachu kan taksa kha danglam taka design mi pale me chia danglam taka design ani wangani ti kha amma sabera chuan kan soidu ani chuan point sang in ron soido nila a main point a apakhat na atan chuanin same rule different response kan tia same rule kan ti chuan ti dan phung in ang kal dan phung po in ang ma sengin kan taksa ina adon son dan le ana tho dan in ang lo kha ani mai ta ni fat loss tur kha chuanin engeni mitin te kan ti dan phung kan kal dan phung kha ai in ang tlang poya calorie deficit te apoi mo ema khatiang kha kan zo kan kal phunga kha chu mi pa kan ni emo me chia kan ni emo kha chu a in ang tlang ani ma sengin kan taksa ina alo don sondana kha calorie deficit rawa khanin ai in ang lo ta achu chuanin mi pa ini na le me chia ini na khanin kongro kha asungal phot ta ni chu point number 1 alo ni se mi pa ini na le me chia ini na khan kongro kha asungal phot ta ni chon a point number 2 a chuan mo point pani na a chuanin hormones kan tia ni ti zong hianin soita ila mi pa chuanin testosterone an nga em ta a me chia te ain na satakin testosterone kha an nga ta ni chumi chuanin muscle kha ati chaka metabolism te ati chaka chuan rang taka fat loss tur khanin na satakin na athoka apui ni testosterone khan me chia ve thunga ero chuan testosterone kan nei tlema in estrogen kan nga zok ta ni estrogen chuan kan taksa enge na atho kan ti chuanin estrogen chuanin
kan thau te kha kan taksa in ham tang tlat tur khana encourage ani mo kan thau te kan taksa a in ham be tir tlat mase kha chu pathian ina aduan dan meichia te min duan dan kha ani loisi ani thil diklo le kalphung diklo khata khana omlo pathian ina min duan dan ani chu enga tinge kan ti chon meichia te chu kan taksa hi protection atan le survival atan khanin ni tani enga tinge meichia ten protection ven himna kan taksa kan mamo kan ti chon meichia chu pathian ina min duan dana hianin reproductive mo kha pun na konga mo now pai theitur te khatiang ang te tin khatin kan menstrual cycle kan period dan kan thinei dan atan khan mo kan thinei na atan le kan now pai na atan khanin kan taksa khanin survival atan le protection atan thau kha in hamtan tir thin ani mo kha chu pathiani na biologically amin siam dan thil random deuh thil ron thleng ve ni lovin pathiani na kan taksa a design dan kha ani a kha ta kha chon soisel the kan nei lo mo chu lo ni le ta sela chuanin a point pathum na a chuanin fat distribution kan ti a fat distribution chu kan taksa thawa in simrual dan kha ani ta ni ta han mi pale meichia hi adang lakta mi pa chuanin atlang puin andula hianin thawan che khol thina hei andul te akiar lo meya mong zui deuh tru dul kiar deuh takte po hianin an om hi mase mi pa dul kiar dan meichia po dul kiar kan om tho kan dul kiar ve thin tho mase ngin meiche dul kiar dan le mi pa dul kiar dan kha chu dang ta ni mi pa hi chu hei chung lampang a hena ko deuh ta meichia chu kan lower abdominal kan ti ta a kan tai chung a hianin kan tai chung lama khanin hemi thau hi a in ham bet ta a chu hei ti deuh nuk ni bok si stubborn em mayania stubborn kan ti chuanin alu lul ema kan taksa kha an chwa san thadu lo dai thatak kan ti chung po khan kha chu a nget lata hei karil ru akangai to dana engeni kazel din dana chuan mo engeni kan lower abdominal kan thau beta hi chu ti deuh truak khal del trul sakhat ni si lo ban deuh chuap khatia ang khanin ke chuanin ka va suang to thin khatia ang kha ni a chuwang chuanin va paya har em ani hetilai hi chuan meichia ti hianin chumi mai pi alama chuanin kan om bora te kan ban bula te hei hetiang lai kan zak noi thar borvel mo he kan bra line kan ti ang chi a te chuanin kan khel kan mong kan mal pui tiang anga hianin thau hi kan chek na sa ani chung zong zinga chuanin kan lower abdominal ami khami stubborn fat kan ti akha kha va pai har berani kan taksa a chuan dulkiar satlia hi chu paya ollutuk mo diktak chuanin dai diktak ne na tran chuanin dulkiar satlia hi chu akiam dok thei khata ka khami pate a atho chakna ani bok ta ni an advantage an ni chuanin khatiang mei chha te na kan nei ang pathian in min design anga kha an nei lova chuwang chuanin mi pale mei chha kan fat loss na konga kha ai in ang thei talo thina mei che thren kha chuanin ka wait ta dang lam po in entinang ka wait ka pai doi pon helai bor vela hi ka dul bor vela hi atla ve thelo te kan ti ta a kha a chan chu ni ta ni stubborn fat khalai kan dul hnuai lampanga khanin a in che khol wang kha ani ta a khami kha engeni va pai kha har em ani chu chona point palina a chuanin muscle le metabolism kan ti ta a kan ti shol mo mi pa kha chuanin pathian siam dana natural tak khanin muscle mass an nei tha a chuanin kha muscle khanin an om mai po khan kha muscle mass khan an om mai po khan calorie a burn tir ani mei chia chu kha kan nei tha ve lo kha mi kan om mai po calorie han burn tur kha muscle mass kha naturally khan kan nei thalova chuwang chuanin har sataka kan build kha ngai ta ni mei chia chuan
ka wang tak kha ania hei weight loss journey kan han ti bul kan han atran tira po han mi pa chuanin olsam takin an weight an drop zunga me chia te chuanin khami chia ten kan vo drop ve theilo ti na lam kha akok chuang lova ama ero chu mi pa ten hun rei lo te chunga olsam taka an va drop kha ke ni tan kha chuanin consistency le patience kha angai tani consistency kan ti chuanin hun rei tak chol lova mo tlahniam lova kalmar pa ta achanga chola achanga ti le achanga chola achanga vati le thin ang ni lovin mo ni tina cho kan e kan mu thin ang hianin kan taksa te hi exercise hi an ngai ve ani ti kha kan sha ta poimo a khatiang ang khanin regular taka consistency ne na kan ti chang a do the chu do the na ne na kan ti chang khanin hun rei tak nuwa khan kan va achieve ve the ta chau thin ani chu kan tak sadang lam na wang kha ani o kan ti sual ni lovin le kan ti diklo nil po ni chuang lovin kan dai ta diklo big wang po ani lova kha chu kan taksa kha khatiang turata na design ani wang po kha ani tani chuana point pangana lo lut le ila scale versus reality ti ta ila thil ni na dik tak le number of the scale kan ti kan in book na a number kan va mu le thil ni na dik tak kha kan sha thiam kha apoi mo ta ni ta khanin I mei chetam tak hi hemi a chia hianin kan discourage ta thina chumi omzia chu kan han in book khanin mei chia te chu kan hnual ta thina mo kan phur na te kan thatho na te alo tla chia a kan hnuala enge ni mo pu tur kan zonga keima ni kan in mo pu a ti diklo ka ti enge ka ti diklo enge niang ti te kan diet kan mo pu a mo kan na workout te kan mo pu ta thin ta ni khami khanin I enge ni ngong kha ani ta thina idai te kalpui lai reng po khan exercise ti kha chuanin I muscle te kha alo inform don ta ni ma I muscle iti sho lakha again kan ti ta a chumi omzia chu aron pung thur lam ni loving aron sakhat don ta ni thil reng chu asakhat chuanin alo rit thin khami khan naturally khanin natural devin alo sakhat tiala chumi sakhat chu alo rit ta tial thin ani lungte po tereute mani se ari nal hi khatiang ang kha ania ti shol kha alo in train that chuanin alo sakhat tial chu alo rit ve thina tiang te po hianin kan soi thin ta ni you might be losing fat and gaining muscle at the same time kan ti ta fat kan pai thak kan fat kan pai lai reng po khanin khami rual khan kan muscle kha kan lo gain vet kan lo build vet ta thin ta alo rit ve le ta thin ta ni khami ni wang khanin a scale khanin inge ni in book na khanin number khanin change kha danglam kha imovak lo ta khami khanin hnual na min aron siam ta thina amai ro chu ta I thlir tur zo ka chu I thom no alo in fit thazo kanga chuan nangma shim po kha I in khoi le I in mu khanin I taksa kha alo tight tha anga mo hei thau muscle om lo chu ati nuk hi ti deuh nur ang chi hi khatiang ni lo khanin I taksa ivun alo mar tha anga I thau kha lo inform angeni I taksa kha alo tight tha don ani chuanin nangma kha I lo chaksot ti kha I in shebokang chumi chu healthy weight kan tia weight risel ri na risel kha ani ta ni khata khanin nangman chung zong chu I feel I thom no ina alo fit that zok chi I taksa alo tight thata I lo chak that bok kha chuanin hlim mai ro weight risel ani mo number khan omzia nei lo mo chu wang chuanin kha scale number ringot ron so kha chu in bum tir fo lo hi acha ani chuanin a point paruk na lut le ta ila hormonal fluctuation kan ti ta fluctuation ani chuanin thil in thak theng reng he achanga up down khatiang khani ta achanga sang le hniam khatiang in thak reng kha fluctuation ani ta ni kan hormone sakha chutia ang chuanin alo om thina meichia kan ni to phot chuanin thatin hianin hi chu kan dil nge angai hi chu kan paltlang kan tor mo
kan enge ni kan nu na betlat ani awanga kan pom thiam po kha angai ta a chu chuanin kan taksa water retention te angonga ril tram na hunger kan ti te kha angong boka chuanin kan energy level kan tia thatho na te kha kan thatho na sang zong le hniam zong te po in anianga khami kha awangong ta ni water retention chu enge kan ti chuanin enge ni kan cells kan taksa khatilai bor vela khanin tuiril kha umta a khami kha anita achung zong zong te chuanin awangong awang khanin I han in buka number I mu khan scale khanin a result kha aron show ta ni mo achang chuanin hei meichhia te hi enge kan na ri na te hi aron sang thut thin khatiang hun lai khan mo hei kan period lai te hian ani du tlang puita a chuanin ma se chumi chuanin zan khathil thu iri na kha again thut ti na ani lo ri na hi zan khathil thu again thut the ani lova I taksa khanin design ani angreng khanin a tho tur ang kha aron thok ve mai te po kha ani mo fat kan ti te ri na te hi chu zan khathil thu gain thut ti ani lova zoi ani tina kan habit kan thil atanga ron in enge ni ron in check call akha ani zo kani chu ani ta chuanin akhai khom na chon yes te reng mai mi pa chuanin mei chia te ain chak fe in hemi weight loss journey hianin an loss chak zo kani ma se kha mei chetan khan disadvantage kha kan vati ringo thelo mi pa kan ni le mei chia kan ni na kha biologically le physically khanin danglam takka pathian na design kan ni wangzo kha ani ti kha kanin pom kha angai ta ni chuanin khami kha iron hria thiam huna chuan mo mei chia le mi pa kan danglam na ate tin kan taksa in rel bol dan kan taksa in siam dan ate eng angin hen ha atho khang kan hria thiam china kha chuanin enge ni progress mason na akha aron in tran don che ata ni entirnan khami kan hria thiam lo kha chuan ke mani in rin hlel na mani in du khop lo na chuanin kan taksa in hwal suat na mo khatiang kha athena mei chia chu kan hormones hianin kan taksa a controla kan ke mani ngai tuana abuaya doubt kan nei mani in rin hlel na le lungoi lo na kan nei phe kha chuanin hei kan thuak alo buai ta ni arrest lova kan thuak kha relax lo ti na ani ta kha khanin hormones kha awangong bel le chongta hormones khati khanin omze nei lo khanin avi kan ti vir vel ta ni ma sengin itaksa isia thiama itaksa in rel bol dan isia thiama I in pom chuanin nangma kha I thuak ingai to na kha alo kha manga mo I lo relax anga chu chuanin I hormones kha zoin ati ha cholanga belebut omze nei lo avir vela kha zoi na ti ha cholanga I hormones le itaksa in fight apo kha alo danglam tialanga alo in tran puyanga mo khata tak khan nangma iwa in shia thiama I in pom che khanin real progress akha mo mason na akha aron in tran don ti na anita ni chuan he video hianin apui chi ilo hlok pui ani chuan midang hlok pui ve tur om ang ishiat ne na khanin lo share la kanin pui ton zelanga tuna ri chuanin ka gym manin azir lawa timayang ka gym ka thla ka wangin video tuna ka mana hi chon video lak arem chang che ari lawa chuwang chon video te hi kalaron da theiri lawa nakina chuanin kongdang kalaron dap zelanga video te nen tran kop dan ala om zelanga nangni po in har satna khadiang ang enge ni fitness guidance in mamona ang chi te po kha enge ni comment lama in ronda anga tiang khanin inpui kan tum zelanga zona omzene lo ai chuanin hetia ang zona challenging tele kanin pui ton theina ang chi te hi chu ke chuanin kalo entertain kalo pom ma khatia ang zong maron lak zel te po ka inhuam ani to nari zon asoi fiana ang hi ti hiang kan ron ti chinanga nakina rem chang masabera engtika nge chu ka soi theri lawa exercise te ne na khatiang anga ron tran te po kha kan tumanga tunari chuanin he hi kan thei tok min lo share sak ula chuanin
in lo tangkai pui ve nge po karinga a tangkai ve nge tangkai pui ve nge tur mamo nia in sia ti hne na phe kha chuanin min lo share sak nge don nia min lo clear thina wangin in zawai achunga kalome